Današnja epizoda vodi nas ka osnovnoj školi Sveti Sava, gdje svoje probe rade članovi Kulturno-umjetničkog društva Modriča. U narednih nekoliko minuta moći ćete da čujete priču o Kulturno-umjetničkom društvu iz prve ruke njenih članova i voditelja. Kako je nastalo Kulturno-umjetničko društvo Modriča i koja je njegova uloga u društvu? Kulturno-umjetničko je društvo nastalo Svetosavskom akademijom. S tim da je počelo opet sa radom 2007. godine i tad je dobilo naziv Kulturno-umjetničko društvo Modriča. Koja je njegova uloga u društvu? Njegova uloga u društvu da sačuva kulturu, tradiciju i običaje našeg naroda. Koliko članova trenutno imate i kako funkcioniše selekcija i prijem novih članova? Naše Kulturno-umjetničko društvo ima preko 100 članova, imamo 5 grupa, grupe formiramo po uzrastima i naravno selekcija igrača. Kako primate nove članove? Nove članove primamo u toku čitave godine. Da folklor može da govori, šta mislite da bi nam rekao o našem narodu? Folklor da može da govori, rekao bi nam istoriju srpskog naroda kroz vekove. Bila bi to najlepša priča kroz vekove. Šta je za vas najveći uspjeh koji je vaše društvo postiglo, a da nije nagrada ili priznanje? Najveći uspjeh našeg KUD-a je normalno trajanje ovoliko dugo godina. Najveći uspjeh je dolazak dosta članova i najveći uspjeh je vidjeti ta mala ozarena lica u nošnjama koji hoće da sačuvaju tradiciju narodu. Kako izgledaju pripreme za nastupe i koliko često imate probe? Probe imamo 2 puta sedmično. Pripreme za nastupe izgledaju, naravno, djeca moraju dolaze redovno na probe i da budu aktivni i ako imamo već nastup, onda se trudimo da imamo čak i češće probe nego 2 puta sedmično da bi naš nastup bio adekvatno urađen tamo gdje smo pozvani. Svaki nastup naš gledamo da to bude kao takmičarski neki dio, mada svi nastupi su vezano za druženje i što je najbitnije u folkloru, naravno. Kako nabavljate nošnje i koliko je važno očuvanje autentičnosti? Očuvanje autentičnosti, naravno,
Važno je kako za kompletan kud, tako i za svakog pojedinca u kudu. Vezano, kad pogledamo ta ova pitanja, i nošnja i autentičnost vuče na jednu tradiciju našu koju treba da očuvamo. Za nošnje mogu da kažem da se mogu da zahvalim mnogim građanima opštine Modriča i privrednicima koji nam pomognu i radimo koncerte, tako da u tim koncertima pravimo od ulaznica, od cijena ulaznica skupljamo novac da kupimo nošnje. Inače, nošnje su jako skupe, teško je doći do toga. I naš kud, nažalost, nema originale, ali većina kudova radi sa kopijama, ali su jako sličnim originalima. Da, znači većinom su to sponzori i koncerti. Vam donesu taj način. Teško je doći do novčanih sredstava kad je folklor u pitanju i u svijetu folklora, teško doći inače do priliva, a nošnje su jako skupe. Jedna nošnja za jednu koreografiju izlazi sigurno oko 5000 maraka, tako da, ali trudimo se, imamo nošnje za naše koreografije što radimo, naravno. Sa kojim izazovima se susrećete u očuvanju tradicije? Da, sa izazovima susrećemo se najviše sa starim narodom. Kad nas gledaju da igramo koreografije na nastupima, oni nas najviše pitaju zašto ne igramo igre iz našeg kraja, ne znajući da mi imamo 4 uzrasne grupe, mlađe i jednu grupu veterana, i inače uvijek jedna od tih grupa igra igre iz naših krajeva, to jest igre iz Posavine. Tako da mi držimo do očuvanja naše tradicije. A da, bitno je očuvanje lokaliteta, da se promoviše i naša lokalna sredina, ali i sve ostale. Da, naravno, pa sve naše grupe učimo, kao učitelji učimo da igraju igre iz naših krajeva, samo što imaju mnogo mlađe generacije koje igraju dječje igre, starije koje igraju malo autentičnije i tako dalje. Kako djeca i mladi reaguju na folklor? Da li postoji interesovanje? Interesovanje naravno da postoji, pogotovo kod mlađe djece. Oni to smatraju kao jedan dio vrtića, druženja, mi tako se i prema njima i postupamo. Interesovanje i kako smjena generacija dolazi, to prelazi i u druženje, sve dolazi do puberteta gdje tu već prolazi smjena generacije. Da, najčešće su to znači djeca od neke 4. do neke 16. godine. Pa da, to je to. Važi, hvala. Hvala vama. Koreografiju ili igru najviše voliš i zašto? Moja omiljena koreografija su igre iz Leskovca. Smatram da je to jedna od naših najljepših koreografija koje smo ikad imali i uvijek se pokažemo u najboljem svjetlu sa tom koreografijom. Kako publika reaguje na vaše nastupe i koji vam je najdraži aplauz? Iz nastupa u nastup aplauz je sve veći i veći, što nama baš lijepo djeluje na nas jer vidimo se naš trud isplati i da se zapravo nekom sviđa ta naša igra. To bude vaš dodatni motiv i vjetar u leđa. Koji nastup ili putovanje ti je ostalo u najljepšem sjećanju? To je bilo putovanje Dječja radionica Goč. To je bilo najljepše putovanje gdje je bilo najviše druženja, igre, smijeha, učenja novih koraka i ostaće nam uvijek u sjećanju. Da li misliš da je očuvanje tradicije bitno da se uči od malih nogu i zašto? Očuvanje tradicije je jako bitno i treba od malih nogu da se uči i da se prebacuje iz generacije u generaciju, da se jednostavno pokaže da je to naša srpska tradicija i da je oduvijek naša, da nije svijeta, već da je od davnina. Pečat našeg naroda. Jeste. Hvala.
Šta te privuklo da se baviš folklorom? Folklor me privukao zbog tradicije i plesa. Oduvijek su me privlačili tradicionalna muzika i energiju koju folklor nosi. Najčešće smo nastupali na različitim velikim scenama. Znači, najviše si se počela baviti folklorom zbog tradicije. Da. Koji je najizazovniji dio učenja novih koreografija? Najizazovniji dio učenja koreografija je da se trebamo da uskladimo sa svim igračima, a nekima baš i ne ide, a nekima ide. Da, znači cilj je da postanete jedan dobar kolektiv koji svi zajedno. Koja je ovako najsmješnija ili najneočekivanija stvar koja ti se dogodila na nastupu? Jel postoji neka anegdota? Da, postoji. Kada smo bili na velikoj sceni, dogodilo nam se da je jednom igraču spao opanak. On nije mario za to i samo je nastavio s igrom. A vama je svima bilo smiješno? Da. Vidiš li sebe u folkloru u budućnosti? Da, vidim jer treniram folklor od svoje 5. godine i željela bih da budem trener folklora. Hvala ti. Bila je ovo priča o kulturno-umjetničkom društvu Modriča. Od malih nogu je bitno da se učimo našim običajima i našoj tradiciji. Tako da upis djece u kulturno-umjetničko društvo Modriča u folklornu sekciju definitivno je pravi izbor za vaše dijete.